Ok, ušli smo u novu godinu, dojmovi se polako sliježu, ali ja vama želim jednu stvar, da budete kao ovaj jedan Ivan koji nas iz dočeka spasio ogromne hladnoće, jer taksija nije bilo ni za lijeka, kao niti javnog prijevoza, a trebali smo nekako doći doma i ugledali smo čovjeka u autu, viknuli mu ide li na tu stranu grada, on je rekao da ide i sasvim slučajno se tako potrefilo i spasio nas je hladnoće, ostavio doma, tako da hvala mu, budite kao on, pomozite ljudima u nevolji. A sad možemo se složiti da je doček u Zagrebu bio jedan od najboljih proteklih godina, glazba za sve uzraste. Prošle godine sam također bio na trgu i mislim da će mi sad ovo postati nekako tradicija. Dan smo započeli tako što smo si nešto kuhali, lagane snekove, pice kupovne, koje su bile savršene, šampanjac, radili smo mimoze, spremili se da otišli na trg, prošao onaj džumbus od cvjetnog i da, nemojte da vam bude krivo da se vi nešto propustili, to su sve stranci. Šta se ovdje dogodilo? To nisu Hrvati tamo u toj guži, to su sve ljudi zaradili novac negdje drugdje i tu su došli na odmor, pa eto sad će oni tu potrošiti i biti neke face. Jedino glazba, morao sam se naviknuti na autotune i taj mikrofon koji Celine Dion ne bi mogla tako visoke tonove otpjevati. Doček je bio predobar, nakon svog programa na trgu otišli smo još na foliranje. Tu smo popili koju, zaplesali, otišli doma, najeli se meze i onda zaspali. Dan nakon doručka, jaja, opet svega i cijeli dan smo gledali filmove. Prvo krenuli sa Jackie Chanom, a onda se prebacili na Hobita. Kako ste vi ušli u novu i jel vam doček bio u Zagrebu odličan kao i meni?